message yose natanze byaruzuye mugende ruguru mwebwe hano mu mujyi muzabona ngo nagakobwa Imana se ko yampaye apostle se muzori hamba agakobwa tibovuga ngo umukozi w'Imana muka agakobwa karagarutse nashize kuri Nyakirango umusaza umwe ngo ariko nanga masa ngo nanga masa kabona nguko turahunze ndi mayimanza ntwara inani hano nimwumve iyi ntambara igiye kuba kandi remereye abantu benshi bazopfa benshi ariko Imana kiravuga ngo abantu nibace bugufi ngo bihane ngo Imana izagabanya umurego w'intambara muri mukwirwa mwiyita amazina n'Imana itabahaye mwarasaze hano muri Kenya amacano murasaze ingo mwazitaye hanze icubahiro cy'Imana mwaragitaye ntimukigira murasaze ubwa kabiri nico gihegwiko kandi yantwaye ngo nanjega ngo niganya abagabo umugabo twari turi kumwe yamambwira ati ali tubona aho ngeze ukuguru nawe ugushingaho tituresha nanjega takabaraga ngize nk'ukwezi nta mata nasanze ni kankoto n'ibishimbo wazashobora n'ibishimbo nta nimbogera ico gihe nabonye urutege ntago noneho aha kandagiye nanje nkamanshinga tugeragaho ahari umuvumba murabona hari uruzi ruba rufite umuvumba munini ngo nkandagire ko wa muvumba urantwara wamuntwara ndagenda ariko Imana irakomeye tugireho haleluya yene data dusomere muri Ezira 18:21 Ezira 18 umurongo wa 21 Ezira 8 umurongo wa 21 Biriravuze ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Mana tuguhaye icubahiro muri aya masaha turagutaramiye twongeye twashitse muri kino kibanza Mana turasaba imbaraga z'Imana ngo zimanuke muri kino kibanza ijuru rimanuke muri kino kibanza buri muntu wese waje kumva Imana yumva Imana twanze uburiganya bwa Satani kuko Satani ho ririganya bera Mwami turahamagaye imbaraga zawe ngo zimanuke zibashe kubana natwe mwuka wera tuyobore wabanye natwe kuva dutangira uyu mwanya w'ijambo irimaze kuvugwa ndetse n'iryo tugiye kongeraho ndetse n'abandi bagikurikira inyuma ma turasaba imbaraga zawe kugira ngo ziboneke tiyagira uvuga ma tiyagira uvuga wowe uvuge twebwe tubigikoresho cyawe data turabizi ko abantu bagukeneye kandi abantu barakunyotewe reka rero Mwami twe tugiye kuvuga tukubera igikoresho cyiza maze nabagiye kumva ubaha amatwi yo kumva kugira ngo Mana dukomeze dushime izina ryawe turagushimiye yuko ukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Dushima Imana yo mu ijuru yabanye natwe mu minsi tumaze hano twaje kuwa gatanu twari twaje mu giterane cy'ambasado twatumiwemo Imana yabanye natwe turashimira Imana amen.
se murarakaye none ko mu maso mudakeye timwari mudukumbuye se oya muza mubesha muri abafarisayo uko none ga iyo umuntu yishimiye undi aza biboneka no mu maso bikagaragara. Amen. Ndabona hano ni nkaho mutishimye tugire uti haleluya. Ubu turi mu minsi ya nyuma abantu buzuye imijinya kandi ni ngombwa abantu bafite ibibazo byinshi. Sinamenya iki gihugu ko cyagize abantu kandi si hano honyine ariko hano ni ngaho pressure yabaye sinzi kibazo cyabaye. Bwana sifiwe. Rero turashimira Imana mukuri yuko yabanye natwe tukaba twageze hano mu kabiri. Dushimiye abayobozi twabikeneye tukiri mu Rwanda turatuma turavuga ngo nituva mu giterane tuzataramane ntabwo ndaza ngo munyangire tuza tubiha agaciro. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana yagura igikorwa cyane tugire uti haleluya haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Imana ikomeze kubagira neza. Twishimiye ministeri yacu ya ambasado yari yadutumiye umuyobozi yagize neza kuza gutaramana natwe n'abandi bari kumwe. Imana ibaho umugisha. Amen. Twishimiye umukozi w'Imana Mutesi twazanye ni umumama w'umunyamurenge w'umubyeyi ufite abana 6 Imana ihagurukije. Wenda hariho abamurebye kuri YouTube sinje kumwamamaza ariko afite ikimurimo. Amen. Na sino hagurukana n'umuntu udafite umuhamagara kuko yomvuna kandi amvunye no mukozi isoni. Amvunye nuko amamukozi isoni ku. Ndashimira Imana rero yuko twahuriye hano twarazanye afite aha yakora naje afite aho mpaye nkora ariko yifuje ko tubana mu kabiri. Ndakuyegereje Imana iguha umugisha n'umukozi w'Imana mvuye kure. Imana imugire neza n'abandi bakozi b'Imana bose Imana ibagire neza. Kubera tutari tuzi ko hariho pasiteri wo mu Rwanda twari tuzi ngo nitwe twenyine ariko singutwara umwanya. Kandi ndibaza ko iyo mwahuye muvuga ijambo ry'Imana bizaba byiza kurutaho. Amen. Amen. Ariko ubutaha muza mutubwiraga turi babiri kugira ngo dufupishe inyigisho. Siko kwiza. Iyo ufupishije inyigisho uba ufite umurongo nyine ugenderaho. Amen. Ese tumeze neza tuzamura Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Hari akarimbo kavuga ngo susuruka shira nimbeho. Ese wa musore waza uturirimbira muri ambasado gatoya nimara igisimba canje kiza gifata nk'iminota mike cyane. Nimara iminota bampaye nayibajije kugira ngo sinyirenze. Amen. Tube tugira uti haleluya haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Ariko mumeze neza tugire uti dore haleluya haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Tugire uti urubyiruko sariye nigwo ruri muku ruri mukugira nk'umutima mwiza. Abakuru sinzi uko byagenda muriro waratse. Tugire uti haleluya haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya haleluya. Siga ureba mu bakuru ukabona ngahetera gatoya. Yes. Tabazagaje imurumijimba umuturagaza nabagarite umusozi wanjye suya
urakongeje tabazaganje urumijima umuturagaza namagaritse ku musozi wanjye imirimo ye Hallelujah. Imana ibagirire neza. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Tugire. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Amen. Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira umutwe w'ijambo. Hallelujah. Uravuga kuyoboza Imana inzira. Amen. Kuyoboza Imana inzira.
imana nasanze tutayizi kuko iyo tuje kuyimenya tituba turindagiye muri uru rwego ubwoko burindagiriyemo. Amen. Amen. Tuza tuvuga imana ku kanwa, ariko kandi naje gusanga neza neza ndareba sanga turi abantu bakwiriye kwakira umwami Yesu. Amen. Urebye imikorere abantu barimo n'ibyo abantu barimo ubona nkaho tutigeze tumenya Imana. Biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Iyo tuza kumva ko twamenye Imana tuba tuyoboza Imana inzira, ariko turiyobora. Iryo ni ryo jambo tugiye kuvuganaho mu minota bampaye. None hamaze kugenda nk'iminota none sinzi, ariko munyegereza amasaha sinibaza ko harenze nk'iminota 10. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kuyoboza Imana inzira. Iriya ruguru bafite abantu bagendaga bayobozi. Iyo umuntu atazi inzira azabaza akabaza ngo ese inzira igera kwa runaka ni iyihe? Kujya kuva kera hahoze abantu babi. Abantu babi ntibaje uyu munsi. Muzi ko hariho abantu bazabayoboza abandi inzira bamara bakabayobesha? Murabizi ko bibaho? Byatubayeho. Tuvuye i Rwanda tugeze ahantu hitwa kuri Gitavi, tugiye ese habaza bagirira ni he? Muri Mukoko. Tuva kuri Gitavi bwije banze kuturekura, twahagira ibihe byiza. Gitavi c'abanyenganje. Amen. Tubaza kandi yari umusaza usari, ariko abasaza dufite simvuza aba dore umuntu ari mu kuvuga mukamuvuga ngo yaje kudutuka, ngo twama tugenda aradutuka gusa. Uwo musaza yaravuye gucura inka, turi babiri. Nibwo bwa mbere nari ngiye ruguru, twaraciye ububembe turahuruka neza mu Minembwe ngo tumare bwije, ngo tugire icyo twama dusanga gwiko yuzuye. Uwo musaza yaravuye gucura inka, turamubajije akayira neza, sinzi umuhana bazavuga turi bushikiremo kuko twari twahasabye nyine kuhavuga ubutumwa nijoro. Ngo turangize aratuyobesha. Ariko suko abantu bateye gute? Ugundi ubona uko twicaye gutya, kutwese dufite imitima itandukanye. Umutima umwe ureba iriya, undi ukareba iriya, undi ukareba iriya. Abantu bari mu kuvukana ukagira ngo ntibigeze bonka ibere rimwe. Iki ni igihe c'ubuhenebere, umuntu ari mu kumanukirwa n'abazimu, ukazubona umuntu yabaye shitani ku mugaragaro. Ukibaza uko uyu muntu turavukana cyangwa ntituvukana, ukavuga ngo uyu ni data wacu narinzi. Kubera iki? Ni ibihe byadushikiye. Umuntu wese utazaba imbere y'Imana, icyo Satani izagukoresha icyo ishaka. Imana idufashe. Umusaza karabona twije aratuyobesha, twama tugenda ahandi turayoba. Hari akantu gatoya gusa ngo twambike gwiko dufate ku muhana hakuye, aratuyobesha. Yari umunyamapepo. Kandi baza banukirwa n'abayumbe. Yarabajije ngo se ngo muri abayumbe byanditse hano? Byanditse ku gahanga? Imyuka izibwirana. Ikiri muri wewe kiza kibwira uri muri bigahura, ukavuga ngo aba uyu muntu aba bantu
ntabwo aramura kano karere. Haleluya, haleluya, wanezejwe kubera Imana iri muri runaka n'Imana akorera ntibiba byahuye. Yamatuyobesha mugabo wo munyamurenge musaza, kandi nibura abasore bato wovuga ngo nugukubagana. Pastor, turi mu guhumikwa. Turayoba. Wa mwanya twari gufataho kugira ngo twambuke vuba, turabanza turazunguruka ngo dushike imbere, duhura n'umusore nawe yaravuye guhindura. Turamubaza ati se ko batubwiye ngo kuri uriya mwana ngo ko mwayobye? Twayobye. Twayobye gute? Tuhuye n'umusaza hari aravuga ati uko iyo mwambukira hariya muba mwashitse kare. Ariko abantu ntabwo babagira. Twongera kandi turacurika. Hajya twari kuba twaciye, turongera kandi turacurika, tubona gushika mu muhana. Amen. Ubwa kabiri nico gihegwiko kandi yantwaye ngo nanjega ngo niganya abagabo. Umugabo twari turi kumwe yamambwira ati ali tubona aho ngeze ukuguru nawe ugushingaho tituresha. Nanjega takabaraga ngize nk'ukwezi nta mata nasanze, ni kankoto n'ibishimbo, wazashobora n'ibishimbo, nta n'imbogera icyo gihe nabonye, urutege ntago. Noneho aha kandagiye nanje nkamanshingaho, tugeragaho ahari umuvumba. Murabona hari uruzi ruba rufite umuvumba munini, ngo nkandagire ko wa muvumba urantwara. Wamuntwara ndagenda, ariko Imana irakomeye. Tugireho. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Imana yashakaga kunyereka imbaraga zayo ko nshobora gutwarwa nkagaruka, ubutumwa nkabukomeza. Tugireho. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzi inda yaruzuye, amatwa aruzura, ahantu hose huzura amazi. Nisanze ndi mu gishanga, naho amuvumba marayika yamawe anzana yamagenda tankukombe, aho nsanga amazi angeza. Banzurekega. Wa mugabo gamazi yarantwaye arambura, arahamagara arabura. Naho njewe nariho mvuga gusa ngo Mana kiza ubugingo bwanje, ariko niyo nari kugenda neza. Ntaca iyo uri mwivuga butumwa, ntaca uburiho wihana, uriho ubwira Imana ngo Mana ubu bwoko bwawe garura imitima. Amen. Nta mafuta bari mu mustari, ariko nimukubona abantu bari mu kugenda mu mustari bagakoreramwe nyanga komeye bazimu. Abantu bari mu kwiyitirira abayubu bagatukisha umurimo w'Imana. Ubizina dikiyumbe ryaratutswe, abayumbe ntibakigira agaciro ku isi. Umuntu ari mu kugwa ntiyemere ko yaguye, agakomeza kwita ubuyumbe atakiriwe, adaheruka amasengesho, adaheruka gukiranuka, ari mu gushika agahanura kugira ngo bamuhe amafaranga. Imana iraje igiye kubima kano gatuti, mugiye gutagaki. Imana ibabarire. Hari igihe Imana ireba ikihangana igatuma abantu ubutumwa hano mu gihugu cya Kenya. Nubuhe butumwa Imana itarabatuma? Nubuhe butumwa? Abayumbe baronse ubutumwa inshuro zinganike, ariko aho kugira ngo mwumve, ahubwo muza murushaho kugwa, kandi wa wundi wakuzana ubutumwa ukarushaho kumwanga. Bivuga ko waraguye. Gusa emera, Imana izaguha ikindi gihe guha imbaraga, ariko ureke kwitira umurimo w'Imana utakiriwe. Imana irarambiwe n'abiyitaba Imana batakiribo.
kubera iki wabaye ruvangavanga ntukimenya umuzima. Umuntu wese n'abarangi bari mu guhanura. Uzagende hariya Prayer Mountain bari mu gufata ijambo agasoma ijambo ry'Imana. Nabaje n'amateka yabo barambwira ngo abarangi turi kumwe. Abarangi ntibaza basambana, ntibaza banywa inzoga, baraziririjwe gukora ibyaha, ariko kandi si Imana bakorera, bakorera ikiyoka. Ko murumva urashika ku musozi akamaze akaguhanurira ibya byifuzo byose wajanye, kandi yakoresheje ijambo ry'Imana, kandi atari Imana ari gukorera. Igihe rero udafite umwuka w'Imana w'ubugenzuzi, uzatwara ubuhanuzi bwa Satani uyobe burundu. Abahanuzi b'ibinyoma barahari. Abakristo nabo b'iki gihe babaye nk'abapfumu, bagenda bapfumuza, gusenga byarabananiye. Urimo kugenda gusa ngo baguhanurire icyifuzo cyawe. Muzorindagira mushire. Abiyita abayumbe sibo abayumbe. Abayumbe ntibaragaragara. Umuyumbe nyawe utazapfa kugaragara hano azayihisha. Natwe tuhari kubera ubutumwa Imana ihayiduhata ngo tubwire abantu babuze ubutumwa, ariko twagahunze. System ihari yanyosha abayumbe aho kugira ngo bahungire ku Mana, barimo kwita gusa ngo bite ko ari abanyembaraga kandi imbaraga zarabashizemo. Abantu basigaye basigara ku gatutu kagira isoni. Mwakaretse niba mutagishobora gusenga mwakaretse. Abantu bahaze iby'Imana kubera baza hano. Imana itubabarire. Nuko tubona turashitse, barankanze amazi yose avamo. Nagize iminsi 3 amazi ava mu mazuru, amazi ava mu matwi, njya inda yaratunze, kandi ngo bakanze amazi yose yavuye. Uwo munsi nyine bamaze kungira gutyo, amahaza abayumbe bavuye mu minembwe. Imana iravuze ngo ufite gahunda yo gutaha. Twari 3 tuye tuvuga ngo turasubirana n'abanyabubembe, tugende dukora ihuduma y'iminsi 3 Bubembe. Twari twabonanye n'abayumbe ba Pastor Nyamushoshe, twari twabahaye message kugira ngo baze utware ku Ndondo. Twama tuvuga mu message ga yashitse, reka twebwe tumanuke dutahe. Kurambirwa gusa twari twarambiwe. Amen. Naho Imana yabonye ko dukase, ko duhunze, yamizana abayumbe nabaye gutyo. Ariko Imana aho kugira ngo iguhombe yo guhombye. Tiyari ifite impuhwe zanje pi. Abandi twari tukumwe bari bazima, baraza baza banyagiwe ngo Imana yabatumye ngo hari abayumbe bo mu Rwanda batashe hano, ngo none Imana yavuze ngo mufite message mugomba gutwara ku Ndondo, ngo Imana izabahera gahunda igahororo. Izina rya Yesu. Mu gitondo bazindutse bagenda. Kumwe naryamye nta kujya, amata nayanywa nkayagarura, kandi muza amata yahariye. Wo yagarura se? Abafite umwimerere wayo. Apana isi nani muri kunywa irimo umunyu. Inka zazijya ibiryo nk'abantu. Mureke gusakuza. Amen. Nta kintu na kimwe nazanye. Mu gitondo twagiye turi 3 ntawuha uvugana n'undi, twama twerekeza iyo ku Ndondo. Amen. Ariko kujya twahagurutse gusa ngo twemere, ibibazo byose nari mfite birashira. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rero icyo nshaka kuvuga niki, birashoboka ko abantu basanzwe bo kuyobesha inzira kuko n'abantu. Amen. Shaka kuvugana inzira muri no zirije kuja mu ijuru kugira ngo sintwara umwanya. Tugirewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Kuyoboza Imana inzira. Ba Dawudi bagiye bagendesha Imana inama bakaza Imana inzira. Batewe
byagwa ibyabo byagenda bakavuga ngo mana, bagasenga bakavuga ngo mana tubakurikire turabigarura. Babanzaga kubaza Imana. Ubwoko bwararindimutse buragenda bugwa mu isayo, bananiwe kuva kubera iki? Ntajwi ry'Imana, abantu ntibakibarisha, ntibakibaza Imana inzira. Umuntu asigaye afatiye, undi agafatiye, undi agafatiye. Kandi ibiri imbere Imana yatubwiye ibyiza byinshi, ariko abantu baze kumva, aya matwi barayapfundikiye. Niyo mpamvu mubona abantu bameze nk'abacanganyikiwe. Ndibuka inshuro ya kabiri mvuye kuri Kristo, Imana yarambwiye ngo zamuka guhera mu Kabanja na kuri Runyenge ugere mu Kabanja. Abungeri hano ntabahazi, murahazi. Tekereza umwana w'umukobwa kuva hariya kuri Runyenge wamara ugashika ahantu hitwa mu Kabanja. Mu Kabanja shitse mu Kabanja nanyagiwe n'imvura itarabaho, duhurira mu kiraro. Ikiraro kingana gutya, duhuriramwo turi abantu 6. Ntaha dushira, imvura ihayigwa nyinshi. Nyiri icyo kiraro yari umupasiteri, ariko apana pasiteri biki gihe. Naje kumenya neza ko ari umupasiteri, agatendo yadukore sikazamva mu mutwe. Abantu duhuriho turi abashitsi bagera kuri 6, aradushira. Amakuru yanje yari yaramenyekanye muri ako karere. Umukobwa wagiye ubwiriza abungeri barakizwa mu buryo bwinshi, ni nk'amateka yari yarabaye atarabaho. Uwo mugabo yari yarumvise amakuru, noneho ngo ambone yama yibwira, abona ndi umukobwa nje nyine mu bagabo 6. Hari haduherekeje 3, duhurira n'abandi bari baje gushaba icumbi 3. Nanje wa 7, abagabo 3 n'abandi 3, nanje tibabaye 7 mu kiraro kidashobora ninka gutya, kiraro gito. Abura uko agira. Uzi ikintu yakoze? Yamasoka buhoro aragenda afata icarire ki mwiruri, yamasohora inyana. Ariko mugabo, ariko Imana hari udutendo ubwoko bwa Nyamurenge buzabukora n'ibyaha byose Imana ikabibabarira. Yadukoreye agatendo turatangara. Shewe hari udutendo nza mbona ruguru nkavuga ngo ibyaha biri ruguru, ibyaha basaza bahaye bakora, ibyaha abapasiteri bari gukora, dufite ikibazo gikomeye. Izi mbabazi ntitwozibona, ariko hari akantu uzukora gutya Imana ikavana ingabo zaha byose. Ariko Imana tugire byo, haleluya haleluya haleluya. Aragenda asohora inyana, iruri ryuzuye inyana, harimo udutavu dutoya n'izindi zimaze gukura, arazisohora. Yamagenda afata cyacarire, muzi cyacarire cya reserve, afata cyakindi cyose cyarobye cyose, afata cyakindi cya reserve aradusasira ngo amara arakomeza. Aratubwira ngo mwese ni muzi, turagenda twicara muri gyaruri. Muzi ko imvura yazigwa ikatunyagira, urushahi rwose gwaza ukamusangaho no ku muryango hose wanyagiwe, hano wicara ugasanga hano hose harobye. Ikintu cyantangaje cy'uwo musaza, twamaze gutora amatwagaje nka 8 z'ijoro, arambwira ngo wewe ngwino. Aransohora anjana muri cyakiraro. Mu gitondo twarabyutse dusanga inyana zaraye zinyagirwa gushika mu gatondo. Inyana zabaye gutya nka kurya, ariko mugabo ngo mbaze barambwira ngo umupasiteri w'umuyumbi. Ayo umunebwe munyamapepo yakora ibyo, yovuga ngo munyagirwe ntanganya afite. Ariko umupasiteri wakiriye Yesu azamera neza. Tugino haleluya haleluya. Imana yibutse agaciro yahaye abakozi ba, icyo kiza gituma ikavaringa ibyaha byinshi. Tugire gutya, haleluya haleluya. Inyana jewe nanisigaye ndeba inyana nkumva naziterura, sinabaye mu kizungu. Ariko inyana iminsi nagenze mu rurenge, ndagenda mu rurenge rwo mu Mibunda. Ururenge rwose uko inka zose nari sizi zose ubwenge bwari bwarashize.
impogazi zarankurikiraga nkumva ntozisiga, ariko kubw'ibyaha byanyu mwebwe mwamarishije inka n'abantu, ibyaha byanyu mwanze kwihana, niyo mpamvu inka zashize, inka zazize basebuje. Inka nabo munsi ngenda mu Minembwe bwa mbere nsanga inka imisozi yose iruzuye intumbi, imbwa zisigaye zanga inyama. Icyo gihe babaga inka mu Gatara, inka ikavamwo amazi aho kuvamwo amaraso, abantu barahuzwe inyama. Inkoko yari isigaye igura $100 kugira ngo mu mukutano bajye inkoko mu mukutano, inkoko ikagurwa $100, inkoko y'isake. Inka yari ikizamuka ngo iva hangaho ishika hangaho, muzi ngo muri mutaka ngo yeye ngo n'abafurero ngo ni mayi ngo batuzanye inka. Ngize umwaka n'amezi 6 mvuyeyo, nahuye nazo hariya mu Masango, kamamenya ngo izi inka z'Abanyamurenge, nahuraga nazo bazishoreye, nabaramusaba kanyihorera, kavuga ngo dore barangaye baragenda, ibyaha byarabacanganikishije, ibyaba Imana irabibanyaga. Nta gisobanuro mufite ngo kuvuga ngo ko murazira ibyo mwakoze, ibitambo mwatanze mwagiye kwa Satani, mwanga Imana muyerekeraho umugongo, murayanga, ntimushaka n'umuntu uyivuga mukuri no mu mwuka, ntimubishaka, ariko muracyarira. Naje kubabwira ngo nimutihana ngo mugarukire Imana, muracyarira. Ubushize hano igihe narindi hano narababwiye ngo nimufata abasore mu basengere, sinabivuze hano? Ndi mu kuvuga ubutumwa Imana impaye bwo kubatabara, mwabona mukavuga ngo nabatutse. Nimurindira amarira, muracyarira ko muragira ngo hari intambara iraba, tiraba. Hano bariraye ngo tubonye ngo ubutabazi bwacu buturuka ku Mana gusa yonyine. Imana mundebe, ariko Imana izoza izuzuza imbere, nzoza mve hansange izuzuze ntaragenda, kuko mwanze kumva. Murushijeho gusaya mu byaha, ibyaha ko murakomezaho kusaya. Imana yabategeye amaboko, Imana yaberetse ko ari Imana y'umurenge, ikagwana ku mugaragaro, abana bakabona Imana baza ku rugamba badafite amasasu, bakabona Imana ibaje imbere. Ariko mwebwe n'ababyeyi bawe mwazi Imana, mwazi Imana, ahubwo abana nibo muri gutanga. Ubushize naravuze ngo Imana yarambwiye ngo hari ababyeyi bagiye mu bigirwamana, basinyiye abana, barabasinyiye. Ubuhamya bw'abana ndabufite, maze twavuka mwana ababyeyi barishije, kandi ukuwosanga mu bagiye yaramusinyiye. Hari abo twataramanye hano, navuye hano mvuze amagambo, yeme nimusengera abana b'abasore, Imana igiye kubatwara bagende gutabara. Ariko bamwe bagizwe ibitambo, nimusengera abana. Maze abanyandikira message ngo yeye ngo uri gucurira abantu, ngo ni gutuma umubyeyi ngo yogenda ngo yatongere umwana. Abakozi ba Satani azagira umwana w'impuwe ntibabamaze. Nimuvuge hano, barabizi ababikoze, barabizi. Ubuko ndabwiriza isi, simpe mbwiriza bano wa pastor mu kabiri cyangwa aba mu kabiri gusa, ariko mumenye ko abantu bavuye ku Mana barisinye, batanze abana mu rwego rukomeye. N'ubu ko barasinya, hari ibitambo basabwe abakeneye gukorera Satani, ariko ngaho Imana iraje izabaka amadaraka, basubizwe hasi, isezerano ry'Imana rizage. Mundebe igisure cyane, murase nabaye ikinya, harunkanga tacho bimbwiye, ariko ikiza nuko mwogarukira Imana, amasezerano bafite mukayabona. Ariko mwapfundikiye amatwi, ntimushaka kumva. Nuvuga Imana mushaka kumuri batango mu mujye,
ariko ntawuzagwana n'Imana tibishoboka. Narayibonye naciyeho abagabo batoca, nasunze inzuzi umugabo atosimba kubera Imana, kubera umuburo, kandi byose Imana yarabyujuje babireba. Nibindi iracabyuzuza hano muri Kenya, ibyaha muri mu gukorera hano ababyaye aho kugira mushigikira abana, ahubwo umwana ari mu gusenga mugakubita. Ntimushaka umubyeyi, ntimushaka umwana usenga mukuri no mu mwuka, mushaka abaguma muza. Ubu mwishimiye ko abasore banyu bari mu kujya ibyatsi, murabyishimiye, kandi abagira ibyo ni abakozi ba shitani. Mwishimiye ko abakobwa bacu bari bagira umuco hano, buzuye amasaro hano, bari abakobwa ni indaya, bari mu kuja mu kabare, mu masaro. Abanyagihugu babo tubonaga mu Imana. Dimanche mwese muraze murarimbye hano, ariko muri quartier akabona abandi baririmbaga yababonye ku mafishi, akaba abanyagihugu niho babagize kintu c'igikoresho. Iyo abantu bataye Imana bazagira igisuzuguriro, gisuzuguriro kibariho, ntawe ukimenya ko muri abantu. Kubera ko iyo abantu bataye Imana bazabambukirwa. Turi kumwe? Ibi mpaye mbubwira ndi mukubibwira mukanga, ariko mu minsi iri imbere muzamenya ibyo nababwiraga, muzabibona. Nibindi mumaze kubyumva nubwo mutashaka kubyumva, ariko mumaze mugende ruguru mubaza bakurikiranye kuva 2011 ntwara umuburo ntaho ntageze. Nemeye gukorera Imana ibindi byose ndaparika kubera mwebwe. Sinigeze mbahisha ikintu na kimwe, nta mpuhe mbafitiye nta nimwe. Ntabwo naje gusaba udufaranga hano Kenya, sindi umuvuga butumwa wo gusaba ngo udufaranga ko ari two twabakanze muri nabashishe. Muzamudutanga se, muzamudutanga kwa maboko bayaboshe. Muza agaciro k'umukozi w'Imana se? Tayo hano baza batanga bakayafata bakayishira mu mufuka. Umuvuga butumwa akamusezera ntacho bamuhaye. Ibyo narabibonye hano Kenya, narabibonye. Ariko je si faranga shaka imitima yanyu ngo mugarukire Imana. Nikoreye ubwoko ndarushe. Imana arambwiye ngo umunezero wawe nuko ubwoko bwanyu buzagarukira Imana. Bugati bigirwa Imana bwagiyemo. Bona umusaza mwiza ngo karandagara n'amapepo, ubwenge bwarashize, basigaye bameze nk'abapweyutse. Bushize narabwiye twaje muri Trinity, bakeshuru baradutera nijo. Imyuka gizivugana bazaturunguruka kwase bagiye zuwa muri igisuri kiye. Umwana azabwira uwabo ngo harimwe akarago ngo turaryama, ka gatapi bazasasa muri Trinity hano ngo harimwe akarago ngo turaryama. Ubwenge bwarashize. Uri mukubona umugore gusaka amagenda mu nzu y'abantu ngo mwaramutse, ntacagiye gukorayo. Gahunda z'amapepo gusa bamutumye ngo ugende uje gukora gahunda hari. Ntabwe gukomanga ku gipango cy'abandi mudafitanye gahunda. Hano mu kizungu tituri ruguru kujya binjiraga mu muryango w'umuntu ngo mwaramutse, niba ari umusaza w'umurozi ngo timuzi kujya bageza bikoroza. Hano turi mu mujyi, nta kuza kuvogera urugo rw'abandi. Amapapo yarabasajije, amapapo yarabasajije. Timukigira ubwenge bupanze. Urisinya ngo gahunda gusa bampaye nyikore, ariko uzu wihangana ubikore ninjoro. Kumanywa bahita bamenya icuri cyo yewe. Saba n'Imana Satani guhe n'ubwenge bwo kubikora. Ureka kubikora mu buji, kura kubita igipango cy'abantu. Ari umusaza w'umupasiteri uherutse kuza, aramenyera kuza mu rugo. Twagira gucya mu gitondo mu nzu ya musaza wanje, twama tubona umusaza arinjiye. Taho izina rya Yesu w'umusirimuga. Kubera icyo Satani agutegeka ntubugitekereza ate singaruka ziramera gute. Akama pigaho ntapige hodi yinjiye mu nzu akama yambura isapo. Noneho ga sinza mbasha kwihangana ntabujyajyangira. Bakristo mufite ubujyajya mutabwizanye ukuri. Namwe anti muze bite
ngo ni sawa ngo naringeze hano. Wari ugeze hano dufitanye gahunda ngo yaye nyine kugira ngo nimfuraga ngukugana shize isoni ukuga basaza bari ngo yo yihangana nihangane hano mu kizungu wamona mu gitondo kare abantu batarabyuka ngo umusa aje kugira uti satani yamutumye tafite ubwenge bwo gutelefona yari afite nimero zanje ndavuga ngo sinza vogerwa nimero zanje urazifite wari kumpamagara ukambwira ngo ali ndifuza kugusura urahari ufite umwanya dufitaniye gahunda nawe nahoga ni gahunda bamuhaye yo kuza tata hondi nuko musigaye mumeze usigaye mugenda ubwenge bwabwo ngo yewe ngo hagarara nkubaze uko gani gahunda agiye kumukorera mapepo yarabashashije ubwenge bwavuye kugihe ko muraseka ntabwo bisekeje dufite ibyago mumenye ko twatewe niko turi mu kuvogera urugo rw'abandi atagusha ko abantu murabizi ko mwabaye babi kubera ko ushaka kunkundisha ikintu ndashaka kugira ngo umvogere unyice kujya mwamaza abantu bose mwatwara muri system muzi ngo abantu bose bazotwaga na system ya satani hari uw'Imana hari abacitse ku icumu abo turi mashuwa ko turareba ibihe bikogwa abagiye benshi twasenganye bagiye ngo nisoni ngo nubupfura ubupfura bukwica bukaguhamba mwo bakaba ari usigara ugusuzugura kuko wamukurikiye mu bigirwa mana byiwe ndamubwira nti muze sinkubahutse ndashima Imana nanje ndi umukozi mugenzi wawe singutuse sinkubahutse ariko niwe wanyubahutse kuza mwinjira mu rugo rw'abandi gicuku ntawagutumiye ufite icyakuzanya abarozi nibo bazakora ibi uri murozi muze ngo yaye mwana wa bene abani bo bazabaza kama batungurana Imana itubabari Imana iho abasaza bacu ubwenge n'ababyeyi bacu kandi ntabwo abana babubahutse ahubwo ibyo muri mu gukora nibyo byabubahutse bituma umwana ashira isoni kuko reba ibyo umubyeyi yakamwigisha ni umubyeyi uri kubikora nibyo umwana atokora uzi ibyaha biri ruguru abana barumiwe abana baraza bakambwira ati ababyeyi bacu baratugoye aba baha mu nzozi aba baha ku mugaragaro genda uje gucuragurira kanaka umwana ukaha umwana w'imyaka 15 umwana yasenga ngo warananiranye kuko yashaganyije systeme n'amapepo ye yaguze ko ari byo mari mwakunze kurusha n'abana mwabyaye nibyo mwashize imbere ubwenge bwarashize Imana aravuze ngo yabatsubwe ngo ibambike ubupfu ngo niyo mpamvu muzorindagira aho mugiye ngo igisuzuguriro kizobaza aho mugiye hose igisuzuguriro kibariho kubera Imana kiravuga ngo mugaruke nanje nzabagarukira amen niyo mpamvu idahwema kutugirira ibyiza ikabikorera imbere y'amaso yayo uba abasirikare twataramanye mu bijabo abo twataramanye gahoro naravuye yo minsi mike bararangiza ubu nisubira ntabo nzabona hanyuma kurazana ngo we uri hano ngo uri mukujya ukaryama abandi barababaye abandi baravuga ibyo bashaka hano Kenya Imana aravuze ngo mwebwe hari ibyiza byinshi mwakoze kira navuga ngo ahubwo nimwe muzataha mbere ariko hazataha ukiranutse ko muragira ngo Imana nteye dutegura igihugu ciza nubwo turi kurira hari ibitambo ariko kandi tuzaseka haleluya ariko abanza bibigirwama ntibazagerayo mugiye guta agaciro muzomanuka mumanuke iyi ni message Imana yampaye nijoro amen hari abantu bahamagawe n'Imana bari hano Kenya turi kumwe abahamagawe n'Imana bafite umuhamagaro w'Imana ngo baradevye kugira ngo bashimisha babo ngo bagenda mu nzira itari yabo kandi bazi ko bahamagawe turi kumwe Imana yambwiye nari mfite ikibazo nibaza igituma Imana imukungarura Kenya nashika ahubwo bakantuka gusa ariko namenye neza iyo wahetse isezerano ry'Imana uzuba umwanzi w'abantu amen
abantu bahamagawe badevye umuhamagaro kugira ngo bashimishe bagenzi babo. Imana yavuze ngo igiye kubaka umuhamagaro ngo izabaha uwawukunze n'uwawitabye, ngo ifite abibitsi izapokeza wa muhamagaro, ngo ariko wowe uzata agaciro ari wo wakoreraga, ari no mu banyamapepo bariya washimishije hose uzata agaciro. Turi kumwe? Abahamagawe barahari ariko badevye kubera ngo ashimishe bagenzi be bakorana, batakiba mu Mana, batakigira umuhamagaro. Benshi barihamagaye, abihamagaye bagiye gusezererwa. Ico mukimenye, niba warihamagaye umenye ko utagifite kano gatuti. Iminsi mike bazoja, bamwe bazoja gucuruza ibitenge, abandi baje gutema, abandi baje kuba abashefu n'abakaderi, kuko bihamagaye baje kugatuta tarakabo. Niyo mpamvu bakoroza isi n'itorero. Itorero ryaratokoye kubera batarahamagawe. Bandi baje gucuruza amakombo, n'abandi baje gucuruza amakara, kandi ngo izabaha akazi gasuzuguritse kuko batobye umurimo w'Imana, ngo Imana irababara. Amen. Aba benshi mubona ngo bicubahiro bagiye gusubira hasi n'Imana izabibikoze. Izo muzabibona mubyandike muzabibona. Nta myaka ibiri izashira muzabona impinduka ikomeye. Imana igiye gukora reforme. Umurimo w'Imana mwana ukandagiye, intama zabuze iyo zija, abana basigaye baje mu itorero bakarira, ntitukironka ijambo ahubwo tukomeza tuzika. Abantu babuze amagambo y'ukuri, mwabakozi b'Imana mwe, kubera iki intama zibafanye zagoye bwake muri he? Iki Imana bahamagariye ni ukuvuga ngo mushimishe isi, kubera iki intama z'Imana zabuze iyo zija muhari. Bivuga ko mutahamagawe, mwarihamagaye. Iyo muhamagagwa ntituba dufite ikibazo. Abana bari mukuza none twabuze ko turimo kumva amagambo uvuga ko ntayo bari mu kutubwira mu itorero. Nabaye umwanzi w'abakozi kubera mvuga igituma abantu bava mu byaha, kubera ko mutakibwira abantu icyaha, kubera ko mutihanisha abantu. Kubera iki niki cyaba bisobanura ko mwihamagaye ntimwahamagawe n'Imana. Ngaho Imana iraje basezerere. Imana ibisabaye bakeneye bazabwira abantu, hanyuma tugashika ku bubyutse. Nimwe mwatindije n'igihugu gukira kuko mutabishaka. Imana itubabarire. Kutazoyoboza Imana inzira niyo mpamvu iwacu hashize, kutayoboza Imana inzira. Ubwo ico gihe navuye aho mu Kabanje, Imana yamivuga ngo genda mu Rugera, mu butayu bwa Rugera. Nugenda usabira ubwoko imbabazi, hagiye guturika intambara. Intambara yari itaraba ruguru. Turi kumwe? Imbaraga sazandiriye mu Rugera. Icyumweru mpaye mvuga Mana babarira ubwo, irambwira ngo genda mu Minembwe. Ubu nyine wambuke mu Minembwe uhamagara abapasiteri bose ubabwire ngo hagiye guturika intambara. Iyo ntambara izaba ni intambara iremereye, ariko icyo mbasaba ugenda ubabwire n'ubwoko bwa, genda ubabwire ngo bagendeshe Imana inama y'icyo bazakora. Ndagenda imbaraga sazandi inzara yanyiciye, nkeretse umushashi naza njya mu Rugera. Ndagenda biziba yari bari batarayitwika, bayitwitse ndi mu Minembwe. Turi kumwe? Abapaseri bari nka 50 barahamagara na bose baricara, mbaha message. Imana yavuze mvuye mu Rugera. Imana yambwiye ngo musenge mukore amasengesho y'abapasiteri, nimumara musabe Imana imbabazi kandi muyigendesha inama, kuko intambara igiye kubizabiremere. Kandi ijambo rikomeye Imana yambwiye, yaravuze ngo nibatansenga ngo bambaze, ngo intambara izacanganikisha abantu. Ticanganikishije abantu. Ari umukristo aracanganikiwe, ari umupagani aracanganikiwe, ari umunyamahanga aracanganikiwe, ninde udacanganikiwe? Iryo jambo sinzagibagirwa. Imana yavuze ngo nibatangisha inama ngo bambaze icyo ngomba gukora, bazocanganikiwe. Turi kumwe?
ijambo bambwe baravuze ngo mwana wa ngo warakoze ngo kuza ngo tukuzanira message ngo ariko ngo bene wacu ngo baguze imbunda ngo turiteguye kugwana ngo wewe ngo taha. Ntabwo ari amakuru yo guseka arababaje. Ngo wewe taha ngo abandi bose ngo bari mu gukosha abakobwa ngo bakagura ibikoresho ngo bagashira mu nzu. Ico gihe hariho n'abana b'abayumba bahe babwira ngo mwese nimugende mugura imbunda mubike mu nzu. Ari abakozi bahe babwira abo bana b'abayumba barabwira ati inkota yacu n'ugusenga twebwe dufite icyo Imana yatubwiye. Amen. Navuyeyo mpaye ndira kuko nari nzi umusumo w'intambara Imana ivuze. Mu biziba bahise bahatwika ntaramanuka. Ibi bibazo byose hari icyo Imana itababwiye. Munsubize. Aba basaza hari icyo Imana itababwiye, hari icyabatunguye. Kubera iki Imana ibabwira mukanga kumva, mukeneye ko Imana ikora iki? Imana ibabarire. Amen. Amen. Abapasteri bose bihamagaye bakoze amanyanga, batukishije Imana, batukishije ubwoko, igiye kubasezerera kandi izabaho tuzitugayitse kandi muzambara igisuzuguriro. Umupasteri wese uzakurikirana iki cyigisho ugende wihane, abanyamuhamagaro batangire bavuga ukuri. Nutabikora igihano cy'Imana kiraye, muzambara igisuzuguriro. Abo mwafubije, abavuga butumwa mwafubije muzobifuza. Gashimira kabiri ko kanyakira, ariko bagiye kuzaza badushakisha kuko hazaza abana bakeneye ukuri, badakeneye kumva amagambo yo hejuru atabakura mu cyaha, adakura abana mu bubata, adakura ababyeyi mu bubata. Ejo twarashise dufashe uba tuvuye Kasarani, turi mu guhumirwa ku manywa, umuntu ari mu kuroga gucya ku manywa. Aho uba yadushikije twama dusanga gakundi nahoga systeme yavuganye ngo abayumbe barahashitse. Abana hariho nabaje hano baje gutata, hariho abaje gutwara amakuru. Urayatwara sura rutimana, uzogwana n'Imana ahubwo ubuzima bwawe buzohasigara. Nta uzagwana n'Imana ngo abeho. Ico mukimenye. Uba irahagaze ntaza barimo umukobwa ukiri muto mwiza gute, ariko umukobwa muto. Tureba abakobwa bato baroze, tureba umukobwa mwiza, mwiza afite n'umwana mukwa, yamaza ntatuzi akaza arunguruka mu modoka kabisa. Patrick yamaza akaza arunguruka mu modoka siwe naho abandi barahagaze. Nijoro ngo dusenga Imana iravuga ngo abandi bo batumye amakuru yose bayamenye. Aho muri nibyo muhaye mukora, nibyo mugiye gukora. Kuragira ngo uzogwanya Imana. Imana ni Imana. Haleluya, haleluya. Imana ni Imana. Tuzogwana n'Imana mugiye gupfa. Abarozi abagiye mu bigirwamana bagiye gupfa. Imana yatubwiye ibintu ibi bitatu bizobabaho bikomeye. Cyambere bezotagaciro batagaciro. Uzubona umugabo ameze ko yarabaye zezenge, umugore yarabaye zezenge, kuko se wotakaza Imana ukaba ufite ubwenge bupanze. Ikintu kizabaho cyambere, Imana izabambura icubahiro basigare ari gisuzuguriro. Ngo n'umwana wabyazoza gucecekesha avuga ngo ceceke nawe uracyari umugabo. Zo muzobibona, byatwatangiye no kubibona. Icya kabiri ngo bazosara, mapepo yabazobasaza, kuko hazoza ububyutse buzabacanganikisha. Amen. Ngo bazosara basare ibisazi bene ibi bisazi. Icya gatatu ngo bazozimira, umuntu azoza abyuka agende. Imana tubabarire. Musa mwumve, Imana nivuga mwumve. Mwarayibonye, ntaco mutazi, ntaco mudasobanukiwe.
sindi umukobwa hano wabuze icyo ukora kuvuga ngo nzanze Imana ikomeze ingarure nicara ngenda. Mwumva Imana niba mutanyeme mwemera ibyo yankoresheje, mwemera ibyo yankoresheje. Sinje message yose natanze byaruzuye, mugende ruguru mwebwe hano mu mujyi muzabona ngo nagakobwa. Imana se ko yampaye apostle se muzorihamba agakobwa, tibovuga ngo umukozi w'Imana. Muka agakobwa karagarutse, nashize kuri Nyakirango umusaza umwe ngo ariko nanga amasa ngo nanga amasa kabona nguko turahunze, nguko turahunze. Ndi Imana nza ntwara inani hano. Imana ibabarire. Uko muragira ngo nje naniwe guhanura ngo ntwara amashiringi y'amanyakenya hano, no kwirirwa nkora amayitaje hano mbishatse. Imana nizi bitanga, no twara amanyakenya no yatwa, ariko sinkeneye ifaranga ryanyu, nkeneye kugira ngo mugarukire Imana. Haleluya, haleluya, mugarukire Imana. Nimwumve iyi ntambara igiye kuba kandi remereye, abantu benshi bazopfa, benshi. Ariko Imana kiravuga ngo abantu nibace bugufi ngo bihane, ngo Imana izagabanya umurego w'intambara. Turi kumwe? Amen. Ngo Imana izagabanya ubukana. Bumuzi rero ngo mwaronse ubutabazi, muri mukwirirwa mwiyita amazina n'Imana itabahaye, mwarasaze hano muri Kenya, amacano murasaze, ingo mwazitaye hanze, icyubahiro cy'Imana mwaragitaye, ntimukigira murasaze. Imana ibabarire. Amen. Uwahamagawe nagenda kuri Imana yamuhamagariye, utarahamagana nawe nakuremwe akarenge vuba ataraseba. Amen. Aba basore bamwe muri kubona n'abandi hari abazagenda, ariko dufite ababyeyi babi bahe bakurikiza abana ibitamo ngo agende ntazagaruke. Abasenga, abagikeneye abana basenge, basengera abana, abasore babasenge n'abakobwa. Ntimugira ngo n'abahungu bonyine, nta bakobwa bagiye. Musengera abana. Rero so murabasengera mutakigira. Reka ndangize pe pasteur umwanya nawe. Amen. Haleluya. Mwene data niyongera asome uyu murongo yasomye kugira ngo ndangize. Ninkomeza kuvuga ndatwara umwanya w'abandi. Haleluya. Haleluya. Biteye ubwoba. Bwahesoma. Biravuze ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho. Uretse ndakubwira. Soma nizo zambwira hagarara uhagarare. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho gumaho, maze ntegekera kwiyiriza ubusa. Amen. Kwiyiriza ubusa no kugira gute? Nukwima umubiri icyo ushaka, ufite icyo ushaka. Amen. Kwiyiriza ubusa hano hashaka kuvuga nukumenya ngo ngiye kwiyiriza ubusa ariko mfite icyo nshaka. Amen. Amen. Subira. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kugira kuri uwo mugezi ahava. Kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Rekeraho. Kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Haleluya. Amen. Kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Mwabasaza mwe muri hano mu nkambi ya Kenya, mwabasore mwe, mwababyeyi mwe, ntimuri wa. Ubu mumaze kugira ifaranga musigaye mujyama mu nzu y'ibyumba bibiri, ariko mwese mwagiraga akumba kamwe. Turabavuga butumwa abantu bose bagasohoka tukaja guhindura. Hari icyo Imana imaze kubakorera hano muri Kenya, ariko icyo mukorera Imana murasaze. Ubugome burabishe. N'ababyeyi bakuru batakigira isoni. Ubusambanyi bwabaye bisanzwe ko burajwigira.
ejo twarabonye Imana iratubwira ngo ko burajwigira ubusambanyi bugeze bumaze kugera Imana aha ati bihano gusa bazagwara ibigwara batigeze bagwa mu buhunzi naho gusuzugurira Imana bigeza n'abanyagihugu bamaze kubamenya. Niki cyabateye? Imitima yanyu mwayishize ko mwana abavyeyi biyubasha abantu bose bubahaga. Niki cyabateye ubugome bwabateye kudahindukira ngo mugarukire Imana? Kwari dufite ishema ry'abasaza ariko dusigaye dufite isoni. Dusigaye dufite isoni za dusigaye dufite isoni, turarambiwe, turagowe, imitima irababaye. Abavyeyi bara abanyacubahira ariko barasuzuguritse. Twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Amen. Twiyirize twicishe bugufi. Iyi ntambara ni twicisha bugufi. Imana yaravuze ngo izagabanya ubukana kuko abantu baracapfa, kuko ibyaha bikomeze kwiyongera. Abavuye mu mibunda bagiye mu minembwe barashaka gukora ibyaha bikomeye. Abimutse bavuye ku ndondo bahungiye mu minembwe bakomeza gukora ibyaha bikomeye. Umwuga yakoraga yiyongereye inshuro nkazita. Atakiri muri za abagabo mu mibunda muzi inka zari mu mibunda usigaho barasaze. Imana igiri bagarurire n'inka kuko babaye ibisimba. Inka zari zifite icyo zimaze. Abagabo bari mu kujya ibiraro byari bifuse ibyaha byinshi. Umuntu akaja mu kiraro akagira imyaka ingahe ibyaha byo ntibigaragare. Noneho inka zarashize ibyaha byabo bija ku karubanda. Mane tubabarire. Twicishe bugufi. Amen. Twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Twaturi twababaje Imana, twanze Imana. Imana izatugarukira. Ubukana bw'intambara bushire. Amacakubiri Imana izahindura igitondo kimwe niduca bugufi twese tuzahura. Ukumubona Satani yadutatanye umwe akavuga iki isezerano tuzi ko bazahura. Isezerano rikuzura. Nubwo bamwe muri mwo bahagaze ngo ntibazagwanya isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana ntawuzurigwanya ahubwo we uzapfa Imana ikomeze ikoresha abantu. Amen. Giraho harangiza da. Kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira dutunganiye twembwe. Garukiraho. Kugira ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye. Muyiyoboze inzira uko muzotaha n'iminsi muzogira hano n'ibibazo bizaba. Mwebwe muza mwinjira ihuduma Imana ikababwira amakuru. Niki cyabateye? Ubu nyine mwo kwinjira ihuduma Imana ababwira ngo intambara imeze gutya bizogenda gutya hano muri Kenya bizoba bimeze gutya ko mwabazaga Imana amakuru Imana ikababwira mukicara muza amakuru bivuga ko ntimukaza muhakana ngo ntimwane mwarane ntimushaka kuyoboza Imana inzira. Muzorindagira nimutagaruka ngo muyoboze Imana inzira muzorindagira. Nutarabakoze kwitamaza bakora kwitama. N'abari hanze mugende mubabaze ibibazo birabishe. Namenye neza ko ari bo banankurikirana Imana izibaho umugisha. Hariho simba kuri WhatsApp ariko amakuru azaruha kangeraho barankurikirana bafite ibibazo. Abana bamwe barabananiye. Umuntu ari mu kuba mu nzu ko utarabyaye. Umwana yava ku ishuri akamaja mu cyumba akaja kuri computer tacu umuvye ashobora kuvuga. Ngo buhamya ndabufite. Turi kumwe. Baratubwira ngo tubasengera ibibazo byarabaye. Hano se murorohewe? Ntimworohewe. Ariko niba tutorohewe twaciye bugufi tukayoboza Imana inzira icyo tukwiye gukora. Amen. Amen. Ababyeyi mwataye ibihuru mwataye ibigirwamana icyubahiro cyanyu kikagaruka. Binda bivuga mukagira ngo ni blague ariko muzorira. Muzosuzugurwa. Mugiye kwambugwa agaciro n'abana banyu mwabyaye. Imana ibabarire. Amen. Tugiye gusenga. Amen. Kuyoboza Imana inzira. Mu rugo rwawe
fata abana bawe ubigisha Imana muyobozi inzira, wereke Imana inzira abana bagomba gucamo. Nutabereka inzira isi kirabatwara. Twagiye mu mahanga twabonye ibyo tutarabona. Abana ntibari bazi gwara umugi ushaka gusaza umwana. Nutereka umwana inzira acamo azacahe. Mane tubabarire. Haleluya. Tugiye gusenga. Umuntu wumva ko ntabwo tuzahata inzira y'ijuru si yo guhata. Imana yaravuze ngo inzira ni zibiri utora imwe. Ubu ngiye gusengera abantu bumva ko bakeneye kongera kuyoboza Imana inzira, kandi inzira irahari, Imana yidushize imbere. Amen. Umuntu wumva ko ashaka imbaraga zo kuyoboza Imana inzira, kandi kuyoboza Imana inzira no kugira gute, no gusubira ku gicaniro ugaca bugufi, ukareba aho wataye, ukareba icyabaye mu mutima wawe, ukareba ubugome wagize utarusanga, hanyuma uce bugufi ubwira Imana ni nyembabazi. Amen. Imana ni nyembabazi, iragukeneye gusa ngo ugaruke. Niyo mpamvu njewe yambaye amagambo abandi badashaka kumva. Nemeye ingaruka, mfite ingaruka nyinshi zanyu ariko ntacyo zintwara. Ahubwo izo ngaruka murantera mukantega mugakora ibibi byose, ahubwo Imana akaba ari inzamura. Ibibazo munteze nibyo bimpa promotion. Tugire we murabikora se? Bwana sifiwe. Imana igiye kugirira neza uwayoboje inzira. Umuntu ubishaka ahaguruke dusenge, ntanga umwanya. Abayobozi bo mu kabiri Imana ibaha umugisha. Amen. Tugiye gusenga isengesho rigufi, tubwire Imana ngo twagenze nabi, twagiye mu byo tutari tuzi. Haleluya. Amen. Twisanze mu bintu tutari tumenyereye, ariko dushaka imbaraga zo kugira ngo tuyoboze Imana inzira. Kadusenga.